Kitabu cha Ruthu mriangoni wa Hiri. Ruthu anahalata mndani mwa Boazi. Vikira Naomi ana ndugu ye mlumewe aliyekala kiifwa Boazi. Boazi yore ambari mwanga naye mfazi Elimeleki, na yore ni mtu tajiri na wakuheshimiwa jo. Baisi kumwenga Ruthu Moabu akimvoya ruhusa Naomi akiamba, nahenza nende kuria humindani nikahalate zonguwa nyuma za mtu yose andiye nionera mbazi. Naomi akizigize kiamba, aya enda mwanangu. Ndo Ruthu akiuka chenda alata zonguwa za oavuni. Bekwa bahati wa munda urokala zangira ukekalane waye Boazi aliyambari mwanga na Elimeleki. Kujona baada ya muda Boazi wakuza kula kwa Bethlehemu. Arihofika kela muso wa nzia kazi akiamba, Bwana na akaleha mwanga nani na makiamba, Bwana na akuhase. Boazi akimuza mnyaparawe akiamba, yuya msichana ni hani? Akizigize akiamba, yuya huniye msichana riye kuzana Naomi kula Moabu. Hata nivoya halate zonguwa za avuni nami nikamruhusu. Lola za henda kazi hiyo bila kuoya hangu mazacha. Hata vivi bendo anaoya vichache ho kibandani. Bai Boazi kumwambira Ruthu, sirikiza mwanangu, usende halata kutuku ngine iso kalaka iza mndau. Gurana na ahenza kazi angu akiche. Alolero ahenza kazi aki lumeho mavunaho na watue nyuma ahenza kazi akiche. Nijalagiza henza kazi zangu akilume masiku mbuzi. Na ukiguirwa ni kihu enda kuko vianuka nogomazi mandigo kala wavulana mazaheka. Kona Ruthu akimuzamira Boazi hata usoke gutati akimuza, kwani uninanionera mbazi vino nami hata ni mjeni? Boazi akizigiza kiamba, nitasikira sifa za kwako zulu za mautumazo gosi urigo muhandera mijalayo hangu mlume wanongeke. Nasikira vile urijo mricha babayo na mameyo na ukiricha nsi ya kwenu ukiza ishikeza atusi ya amanya kamare. Bai Bwana na kurihe madzo kwa gago urigo henda. Bwana Mlungu wa Israeli ambaye wakuza mala urinzi kwakwe na kuno sejomu kwa gago urigo henda. Ruthu akizigiza akiamba, navoya niendelele kukufaiza uwe Bwana wangu. Zanionera mbazi na kunangiza moyo mimi muhumikio. Iza safi kata wahumikio akiche. Wakati wa kuroro fika Boazi amwamba Ruthu, nzohano halamuka heutote kaiza mtuzi wa sikuri. Bache ndakele sina henza kazi na Boazi akimpa makalange gamere akire hata wakivisaza. Ariho uka kwenda halata Boazi akaragiza henzi ya kazi akiluma kiamba, mrichene halata hata kwa kwenye mabumba na msimkahaze. Kiza mda ng'ombozera mabumba mangine kaizago mabumba na mumugwagire atsole msimkahaze bule. Bai Ruthu akihalata mumundani hata ziloni. Aroko takuta go masuche gamere gachambula kipeto akiziika mzigowe achenda mzini. Anafika kuko mishala yakiwona mzigo mtere. Ruthu akihalasha chakula alichokalaza kisaza mtana akimpa mishalai. Naomi akimuza akiamba, uza kwenda halata hirero uzahenda kazi mndani mwa hani? Bwana na muhase mtu yaje kuhendera vizho. Bai Ruthu akimwambira Naomi zina rayu ya humutaria kalaza henda kazi mwakwe mndani akiamba, nizahenda kazi mndani mwa mtu ifaye Boazi. Naomi akimwamba mkaza mwanae, Bwana na muhase mtu iye ariye karichire kuhenda uzo wa kwakwe zulu za Mario moyo na Mariofa. Na akiendelea kwamba mtu mlume iye ni mkwehu. Kona Ruthu achangeza kwamba kiza zanambirani endera kugwirana na wahenzi ya kazi mahakama kwenye kuvuna kila kitu. Naomi akizigiza akiamba, finda kala vidzo mwanangu kala undahenda kazi na henza kazi akiche Boazi, kwani uchenda mdani kwa mtu mwingine undabuzio. Kwa vile Ruthu akigurana na ahenza kazi akiche Boazi na kihalata muhakamere na ngano vikigoma kuvunwa na kendera kuishi na mijalai.